Good morning! Ready na ang ating Ana for Efteling. Alis na din kami in a bit. Ana, say hello! Where are you going, love? Yeah, we're going to Efteling again. Maar heel eventjes, hè? When she says 5, it means a lot. Medyo late na kaming Mama, ayan. daar is ook papa vis. Yeah. Wil je die ook zien? Grabe kainit, uy. Papa Na pala, mag 10:30 na. Medyo late kami. Zullen we eerst naar... umalis kasi may... Geitje Benjamin? Nou, Maaike is naar de speeltuin. Die is helemaal aan de andere kant. Doen we eerst Geitje Benjamin en dan de speeltuin? Ja, maar eerst speeltuin en dan Geitje Benjamin. Is misschien aan huis toe. Geitje Benjamin? Ja, nu al kijken. Yeah, now see you in Efteling. Zeg maar tot zo. Hi, tita. Say hi, titas. Be hi, titas. Carnaval, wil je er ook kijken? En hoeveel jokies zijn? Grabe kainit. Papasok na po kami. Grabe ang init. Grabe kasi. Parang nasa Pilipinas din naman tayo. Up to 33 degrees yata today. Currently mga 28 to 30. Grabe kainit po. Good luck. Good luck dito. Finally some shade. Nasa entrance na po kami. Ang bilis guys. So, ito yung bagong hotel. Hindi pa rin masyadong tapos. Pero last time we were here, wala. Hindi nyo pa kita yata ito. Ang bilis lang. Ayan. Kami ngayon sa show 11 na kasi, so yung show na lang yung unahin namin, hindi yung drone vlog, yung dream flight. Ay grabe ang init, tapos ang busy po today kasi nga summer vacation na, tapos maganda yung weather para sa kanila. At least hindi maulan ba, no? Mamadali na si Ruth kasi nag-start na yung show eh. Ezelpoedkels, paardenkeutels en gaar. En hallo. Papier zweeft wazig op zijn kleedje en boven een lijstje. Je bent dit en een vliegende kikker! Oh nee! Fladderende slottenbek! Het zat de smaak goed te lachen. Sprookjes vol.
natatakot siya kasi natamaan niya yung babae ba. Nagsuswing siya kasi takot. Dit is centje bij even halen. Is er komen dingen nog aan? Rico! Dus hello zeggen. Kom maar. Dus hello zeggen. Kom. Ja. Kom maar, kom maar. Nou, hallo. Hallo. Hoi. Oké, nou, die dingen staan er. Zal ik dan met jou? Ja, is dat het niet? Kain. Order ako ng Chinese dito. Grabe, gutom na gutom na. Qua. Opdraaien, ding. Wil je deze hebben? Ganda na mukha naman niya. And
Ito Kijk dan, yung Anna. Dat is beslagpop met stroopwafel. stroopwafel na coffee na may whipped cream, stroopwafel. You want the stroopwafel, love? Ne, si Ruth may ano, may yung kanyang pretzel may ano, may chocolate. Light. Cute ng ano dito, pailaw. Kijk, je ook nog plassen? Dat doet ook heel ja. Sa bahay po kami dyan ni Padus and Padain. Kami lang dalawa kasi si Ruth andun sa crazy ride. Yun yung talagang idadrop ka ng galing sa mataas ba. So Ruth is doing a ride. He's on another attraction. Hindi kami pwede doon, dalawa ni Ana. So kami lang muna. Medyo mahaba ang pila, guys. Yeah. Doei. Yeah, down. Oh, dus goed vasthouden, hè? There's no lid there for that one. Churros, kain na naman. It's cheat day kayo today. Ayan, tapos na po kami dito. This is the last, this was the last attraction. And then, yun, away na tayo. Gabi, so pulang-pula ko na. Yan, sunog na ako. Yung isa dito. Are you okay? So, na Oma, Opa? Yeah? Deze Punta hakje. po kami kila Oma and Opa kasi nakauwi na sila from their holiday. Mag-drop by kami doon. Wow! Dus Rupa, Padus! Padus! Hayat! Napadus! Volgende keer foto maken. Ayan. Bedankt. Kinuha yung Kijk, cup mama. ng tatay niya. Ana, wala ka pretty ano? Okay. A few moments later. Bahay na tayo guys kanina pa. And then pumunta dito yung opa ni Ana para tulungan si Ruth i-set up yung maliit na trampoline ni Ana. So yan. Kailangan pa silang ayusin kasi medyo loose pa siya. Grabe po kainit today. And gusto kong maligo ulit. So i-end ko na din po yung pa-video, no. Si Ana po ay tulog na. And si Ruth umalis muna kasi may bibilihin siya doon sa supermarket. Yan, tsaka na daw ang weather. So, maraming salamat sa panonood and see you na naman po sa susunod na video. Doei! Mush mush babush!